Zdravo, danas vam pričam o tečnim podlogama za lice. Na koji način da odabereš pravu za svoj tip kože i kakve sve teksture pudera postoje. 3 osnovne teksture pudera koje će ti pomoći da odabereš onu pravu, zavisno od toga da li ti je koža suva, normalna, kombinovana ili masna. Ono što treba da gledaš je ono što piše na bočici, a ne samo da kupiš puder zato što ti se sviđa kako on izgleda i kako mu je ambalaža. Ukoliko je tvoja koža suva, vrlo verovatno da je fali hidratacije, vrlo verovatno da je možda onako umorna i fali i ona blistavost. U tom slučaju preporučujem da puderi budu lagane teksture, da ne otežavaju sam osjećaj na koži, ali da je učine blistavom i da joj daju onaj sjaj koji je nedostaje. Takvi puderi su često lagane teksture, retki, znači nisu previše gusti i vrlo često na njima piše glow, fresh ili nešto tog tipa. Danas hoću da ti pričam o jednom takvom puderu koji je namenjen suvoj koži bez sjaja i na njemu piše glow. Ovakve teksture su lagane, nemaju onu potpuno pokrivnu moć jer to i nije njihov zadatak. Njihov glavni zadatak je da osveže i učine kožu blistavom. Vrlo često ćeš vidjeti da su lagane i mekane teksture i da imaju možda neki blagi sjaj u sebi. Vrlo su hidrantni, što ćeš vidjeti i sama. Vrlo su nežni za kožu i pod prstima onako imaš osjećaj da su tanki. Brzo se osuše, hidriraju lice i osjećaj na licu je lagano, blistavo i nemaš onaj osjećaj težine, što kod suve kože je posebno važno. Druga opcija su puderi srednje pokrivne moći. Oni su često namenjeni nekoj kombinovanoj i normalnoj koži kada želiš dugotrajnost na licu, da tokom celog dana ti koža bude u fullu pokrivena, a opet da imaš onaj osjećaj hidrantnosti. Najčešće su onako u nekom gušćoj teksturi i vrlo često kada ih nanosiš imaćeš osjećaj da su pokrili sve nepravilnosti na licu, dok naravno ukoliko je bilo nekih težih problema može da se snađeš sa nekim korektorom. Ovakvi puderi moraju da se promućkaju pre nego što ih staviš na lice. Pod prstima su ti nešto gušći, lepo se razmazuju i pokrivna moć im dosta bude velika, a vrlo često mogu da se nadograđuju, tako da su odlični kada želiš jednu full šminku koja dugo traje na licu. I poslednja, hajde da kažemo, vrsta su puderi one gušće i jače teksture. Kada je takva tekstura u pitanju, vrlo često onako zamisli se i negde je logika da se takve teksture koriste za masnu kožu, kožu koja više luči sebum na licu i koju treba bolje nekako tokom dana držati pod kontrolom. Ovakvi puderi su uglavnom u svom nazivu imaju nešto kao kamuflaž, mate ili nešto tog tipa što bi trebalo da znači da su jače teksture i da će tokom cijelog dana stajati na licu bez pomeranja. Mat efekat na masnoj koži produžava dugotrajnost samog pudera i ono što treba da vodiš računa kod ovakvih tekstura je da ne preteraš. Vrlo često ćeš osetiti pod prstima koliko su gusti, pokrivna moć im je jaka, gotovo da mogu da pokriju do 90, ako ne i 100% problematike na licu i ono što ćeš primetiti kada su u pitanju ove mat teksture je da se suše. Tako da sa njima treba malo brže da radiš, malo brže da ih nanosiš i blendaš kako bi mogla lepo da ih povežeš sa cijelim licem. Nakon nekog vremena on će se potpuno osušiti i vezati za kožu i tada je blendanje završeno. Sa puderima guste teksture masna koža će tokom cijelog dana biti pod kontrolom. Ono što treba da znaš svakako je da ne stavljaš preterano guste teksture svakoga dana i da slušaš svoju kožu pa da joj daš i mali predah kada je šminka u pitanju. Ali ako kupuješ puder za svoju kožu, obavezno obrati pažnju na ove znake i koji je puder konkretno namenjen tebi jer će upravo taj najbolje da ti pristaje.